Katukad ti Basol. Tinapalabas, nagpakadwa ni Ligaya ka ni Jonas, tapno isuro na daytoy nga agmaneho. Gapu ta maikawa iti kabayag ti dinan panagmaneho. Iti day tagundaway, binagbagaan na ni Jonas. Anaragragsak ti biyag na, no nalinteg ti aramid na. Kabayatan na, nakadano ng daboy ken Arson iti rancho. Iti panagsango da Astor ken boy. Saan amailadawan ni Astor ti riknana. Agyamyaman unay daytoy, gapo ta nakita na metlaeng ni boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Diyak may ladawan ti marikriknak ita, tanakita ka. Hindi na mo anak ka. Sinapsamol ka, tap nagkindawak iti pamakawan mo. Kantap numalito pa tinadagsan ang baso ko kan boy. Anak ko. Di nag-awagan iti anak! Boy. Saan ka nga, ama? Nabayagan api musa iti amak. Anang ipatag kanyak. Ti amak analintag ti aramid na. Mom ti amak, saan ka di? Awan sa bali. No di day di Papa Francis. Asikamot lang amis mo tinang ipapatay kan ko na. Boy. Gapo tagamrod ka! Dagas ka! Ayop ka! Wan. Ako boy. Gusto amin nang itim pagam kanyak. Impapatay na kadagiti taong. Pakawanan na. Panagkunam ka di kat mapakawan ka. Saan? Di ka mapakawan. Gaputa demonyo ka! Awan anyaman na. Hindi nak mapakawan, boy. Umdas kanya ka nakita ka. Dakal apagyamanak tay may boy. Imayag. Tapnugudasan ka. Tirumbangkan ka. Kat matay. May sala ang akalbit ko itigatilyo ti paltog ko. Matay kan! Sige. Boy. Paltugan nak. Tapno maugasan tinadagsan. Ambasol ko kan ka. Awan anyaman na numatayak itan. Kas katukan ti basol ko. Boy. Tapon dumot ngamin. At akasak nga amakan ka. Impapatay na kadagiti taom. Pakawanan na, boy. Pakawanan na, anak ko. Saan ka mapakawan? Anya din nangag ko akan albong. Pinaltugan sa mata ni Boy ti bukod ng ama. Ni Arson, iso dayjay, kas lamadandanagan. Arson! Uncle Dingas! Oh, Diyak amo tinapasamak kita unag. At daditan ni Boy. Tas arsaritan na ni Astor. sige, umunagak. Boy! Tatang. Boy, saan? Di mo patayan ti amam. Saan, anak ko? Pumanawtan dito'y Arson. Sige, Boy. Darasan ta ti pumanaw dito'y. Tama nga no agbaliw ti panunot ko. Kat subyak ni Astor. Boy, namintaluan nagpaltog ka. Natamaam ka din ni Astor. Darasan kit di. Pumanawtan dito'y. Sinurot ko da boy kan Arson. Gaputa mo ka dito'y ti pagturungan da.
Kalpasan na amuan ni Boy asi kati amana, amo. Dinggas. Ladingitak tinapasama kitay. Kaya't nakaapatayan. Gapo iti naamuan na kinadakas mo iti pamilyana. Wen, Dinggas. Amok na ita. Nasakit. Awan na nyaman na. Amo, No pinatay na kitay. Awan na nyaman na. Tanalabit. Daytan ti katukan ti basol ko. Amis mo anak ko. Ti manggudas iti biyag ko. Saan na ka pinatay? gapo ta di na maiturad ti pumatay, amo. Dinggas. Agyaman na kada kayo kanindagimay. Gapo ta impatagyo ni Boy. Si Budubing. Nakita ti panagdumuyo kun ko na. Pakawanan da kami matamo. Tain limod mi asikati amana. Nasaysayatan na di mo na amuan nga anak ni Ligaya ni Boy. Tapno mailiklik iti pagkat. Kinunam idi nga amin nakamang ti pamilya ni Ligaya kat naskan ang mapuuran. Dahil ti rason nga inlimod mi ti kinatao ni Boy. Dinggas. Insuro mi iti nasaya ta sursuro. Inliklik mi iti dakas nga ramit. Tadi mi kayat ngagbalin akaskan ka, amo. Di mi kayat adumakkel ang mamapatay tao akaskan ka. Mupay dakas ti trabaho na, tadiler iti marihuana, ngam di mi kayat apumatay ni Boy. Dahita, di kanayon mi nga ipalagip kan kuana. Uwan, Dinggas. Napanagnagak na ita. Nasaya at tao ni Boy, amo. Kat kadagitoy, delikado ti biyag na. Gaputaan anupan dagiti pan nakabagiti lintag. Ano arigan, katawan basol na. No pinaltugan naman ni Don Juan, dayta kat binales na lang. Gaputa impapatay ni Don Juan, kat napaltugan ti abaga na. Ngam saan ko akanunungan dayta ngay naramid na. Dinggas. Iti ilalaban nakin ni Don Juan. Adu kami atumulong kan kuana. Iswasi ka, amo. Aramidam ti amin nakabalam tapno makatulong ka kini Boy. Tapno ure kaskasano, maksayan ti gura na kan ka. Uwan. Aramidang beta, Dinggas. Sige, amo. Agbakada ako. Dinggas. Sinibiyag ka din ni Ligaya. Wan, amo. Si Bibiyag. Agyaman akno kasta. Kasano, boy? Urayin ta ka din ni Uncle Dingas. Tamakilugan ta iti kutsina. Saan? Magmagnata nga rod. When? Sige, inta nga roden. Boy, nagdanagak itay. Kunakno pinatay mo ni Astor Angel. Sa bagay, saan ka matadakas a tao? Tapno pamatay ka. Boy, Jack ni namnama a talaga. Ati amam, kat ni Astor Angel. Naimbaglaangan, ta saan ka ati mawid iti kinadakas na. Ha? Boy, ni Uncle Dingas. Lumugan kayon. Lumugan tan, boy.
Uncle Dingas, sa dino ti papanan tayo. Sa balimot akalsada da ito eh. Mapan tayo di takabangi-bangaili. Hintayo agpalamiis. Tapanagkunak, nasaysayat nga agpalamiis tayo pa'y. Sige, Uncle. Sikat ti masurot. Anya ti makunam, boy. Wantatang, makamu kayon. Sige. At mo ka mabalin tayo apagpalamiisan di takabangi-bangaili. Gaputanap na panak ditan. Awan pa'y laang da boy. Sa dino ka di ang talaga tinapananda. Jack amo, Donna. O sige, kabayatan nga awan da. Tulungan kayo kini Joy nga agdalos dito'y balay daan ti Dagimay. Oh, apay. Amom dagdalos kat senyorita ka. At dapay nga rod katulong mo. Ni Sonia. Ay na, sipod na am mo kayo. Nagbaliwakon. Kaya't kumati makasursuro. Tadyak mat kaya't timang namnama akanayon iti katulong. Dayta ti mayat. Ala, irugita nga roden tagdalos. Sige. Agpunas ta ka dagiti tugaw. Kan agsagad ta. Sige! Agawaan nyo tagbunag ti darat. Awan, big man! Kababayin ka ni boss sa store. Isuasayatan nyo ti agtrabaho. Awan, big man! Umay ni boss sa store inton malem. Masapul nga do ti malpasyo at trabaho. Tapno maragsakan. Awan, big man! Sana bale. Takkalma ti sweldo tayo. Isu ang trabaho tayo ni Usto. Anti Dagimay, agpampanunot kayo manan. Nakunas manan day tamoging yung agpampanunot. Joy. Kasano mat ngamin? At saan nga nagpakpakada ni Boy? No ayan naman ang papanan na. Wan nga rod, anti. Kasta na ngay. Iso nga masursuro na kan kwa na. Kanayon kung aungtan ide. Ta saan nga agpakpakada? Karkaruno saan nga sumangpat iti rabi eh. Katjak amo ti pagturturugan na. Kasta ka di, anti. Iso nga no sumangpat. Kanayon ko nga ungtan. Dato'y mat nga dinggas. Isaksakit na nga kanayon. Anti, Ngamnong ungtak ni Boy. Amunak nga'y ayuan. Ag isam-isam nga mangibagbaga nga napinta sa kano nga nanang na. ha? Iso nga mapunas ate ungat ka. Kat araku pakmatan. Kasta ka di, anti. Awan, Joy. Mapunas te ungat ko kan kwa na. Tay bagbaga na nga mentag paiso. Nga napenta sa kano nga nanang na. Wan, anti Dagimay. Ibagbaga na lang ti agpaiso. Talaga mat anapintas kayo. Oray to paiso ka, Joy. Napintas ka mat lang. Agyaman nak, anti. O sige, panawan kayon dito sila John. Inang mangisagana iti merienda. Nang Rona, kat saan kayo pa'y anangan iti agsapa? Sige, Joy. Kat agyaman na. Kumusta, Big Man? Mayat mat boss. Agaramid dal ti hollow blocks. Nasayat unay. May mayat ni isunan na mismo ti agaramid. Tapno na lagda, boss. Wen, Big Man? Agure ka, boss. Apay ang nalablabaga na itamatam. Nagsangsangit kang samat. Saan? Boss. Nagsangsangit ka. Saan ka naglibak? Apay. Nakita ko ni Boy. Amangan, no kaya't mapagsaritaan ta, boss. Mapantag palamiis. Sige, Big Man. Dito'y tag palamiis, boss. Naul ulimek dito'y. Sige. At daarak na rito'y no kaya't mo, boss. Sige. Naimbag nga Oh. Apay nagmulagat ka, nakakita ka ni boss. Astor Angel.
Apay, anya tinakaskas daw, Sonya? Ha? Ay, awan, big man. Oh, anya ti inuman nyo? Kape, Diyos, danom, wano arak. Diyos. Ikan na kami iti Diyos. Saan ka ding arak, boss? Saan, big man? Oh, nangag mo, Sonya? Diyos ka no. Naimas ti arak mi ditoy. Nasamit pa'y. Diyos ti kayat ko. Nalamuyot pa'y aatil munam. Naglabaga pa'y. O anya, ramanan nyo? Saan nga rod nga arak ti orderan mi, Sonya? Apay ngay. Ingkakit din, mga alati Diyos. Darasam! Sige, innakaon. Diyos ka na, ti inumanda. Apay nga taasaan nga arak, ti orderan da. Sa balitan ni Amo Astor, nakananos tilangana. Aya. Panagkuna kat makonkonsensya kadagiti dakas ngay nararamid na. Ti panang ipapatay na idi kini Boy. Adi ayamat konsensya na. Si kamat lang tinagkuna kanyak idi. Nga amin na tao kat ada pagbaliwan na. Kat, nagbalbalayo nga ron ni Amaw. Diyan mo. Ngam kasta ti panagawat ko. Di mayat no kasta. Nagbalbalayo. Nakaradrad-sak At least katawanan te pagbut-but nganta. Saan tan nga ilam-ilam mga ni Amaw. Wen, husto ka. Taura kas ano. Nagtrabaho tamat kan kwa na. Kadakal te sweldo ta. Iso nga do ti ornong ta. Wen, dagimay. Dinggas, kayat ko nga makasarita ni Amaw. Anya? Sige Dinggas. Mapantain ton rabi ijerancio. Ta kayat ko nga makasarita. Sigurado ka asan ka mabutang? Saan? Imposible mat nga patayan na takat datate nang padakal ka ni Boy. Sige. Mapanta no day tati ko na. Anya ti makunam dito farm, Jonas. Naglawa, Ma'am Ligaya. Nakayayat ditoy. Manipod ditoy na nga papasat ngayon ta. Matanawagan ta tinaglawa a farm. Maris Verde. Pudno dayta. Kayat mo ka dito agtrabaho ditoy? Kayat ko ma'am. Nasaya. Makabanog ti trabaho dito'y farm. Ngam, nadalos a trabaho. Agsweldo ka itinadalos a wagas. Saan a kinadakas? Maawatak, Ma'am Ligaya. Anya ti aramiden yu adwa dito'y coffee shop ni Donna Astor. Umininom kami lang ti Diyos, madam. Ken, apay akas tatilangham, Astor. Nakalidliday ka? Isong inmay kami dito'y, madam. Tapno agpalamis. Apay asikati sumungsungbat, big man. Sika ka diti kasarsarita? Saan, madam? Apay nga rod asikati sumungsungbat. Ha? Ne, adda pulis. Dasam sa pulanda. Di boy. Ni Boy? Ti anak mo, Astor? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukat, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.